Hello, zugam si tui in sung mi te zo si na bon chawin zana salam sang pen triple salam ka hin bol chi vin hi dunia he hin bol ki diu hi le Gogou le lhingboi ki lung si na thusim in se pat diu tan thusim chu hi ti hin an ki pan tan hi pasang lai jun ting hlang ko khat hin Gogou hi an pi ngin hi api ni chun nu homin chu tui nom akiti na hi amazong anu le apan chadang nei thei ta lovin lendu te u nau ti ding zong hi thei lovin na changsa lin an nei hlon anu le apan zong Gogou chu sanasa nga zong an i mong mong jing hlonin a hi le ha chu ahung chi chin anu le apan zong Gogou chu private school in a hin kai sa hlon tan anu le apa zong chun kachapa hi phat khat le officer hung sim do te jin tin kinep na len ta nei pumin le kha chu anasim sa hlon tan anu le apan zong anewa patna tu chun khalo bangin lungsi na chun anadu hlon tan ha chu ahung cha len achapan zong mi a hin zo pan tan high school lut ding a hi ta ji in anu le apan zong achapa ding in uniform li lang hui pi hlon tan hi Gogou zong akipa te jingin jing chu school lut phat hi ta zin school adin akikon achitan hi le school ahlun pha nen alwai agul hon anadai chabai pantawin Gogou hi milung ni mi pha anahin a teacher ho ko ma zong e di lovin yan thi ta chun school chu anakai jing tan ha chu hung chalin amazong lekha hung thim che jing tan aloi hon la hot bol che jing tawin ni khat chu school lama hung kitan Gogou chun anaki he pha lo wang chun aloi tam pin na bol ken the jiwa na ho chu nunga lhingboi ki ti nu hin gu thima anave ji a anu bing puma gen the ta ana amazong chun hin khu chu anaman jin hi le school half time ahung hi pha din Gogou chun children park in achangin kichi min achin hi le lhingboi ki ti a classmate nu chun anung chu ahin mun ahin zui phei tan hi le Gogou kom chu ahung hlung tan heu ana khunga jin tuni a pa e ni ki wom hi te tin Gogou chu aga sei pi tan Gogou chun la alungge len ole khaloi dang ho banga ki bo pi a su gen thei di e ti zong ham tin aman zong boinu ke ma mi gen thei ka hin poiman i mading e ti pon e ke to ki bo ding kia na sei chu nang ho mi hau ni hi win zo le kenu he pan na vo lo na ti tin a hin don butan Gogou zong chun lung sei pumin akibo pitan amani zong hiti chun hong ki bo pi kle jing thon tan hi lunga nu zong heu lemin ipi ham na khomin ipi ham tua in adong tan boy ni ke min hi Gogou ka hin ka khomin hi tuinum hin kanu le kapan gen thi ta a u zu a lekha e na sim sa ton a hi tin a sei pi tan gu ipi za na khomin ipi ham chule na ipina ato hlon na ipi ham tin indong tan hi le numi nu chun heu ke min hi lhingboi ka hin ka pin na homin a hi le buli na cheng ka hi win kanu le ka pawang ani hlonin government service a hi hlonin ucha pasal khat ani hi win numei ni ka hi ve ka hi tin upa chu sei pi tan pasal hi lin pe hi in ama hi army officer a hi eu tin a hin don butan Gogou zong amani ama in sung gen thei te a hi ji in
lhingboi te in sung chu to akive le si chu akisa hle jing tan a hi a chun hung chi chin ama ni zong chun ni si le loi le gulin ahung ki vop hlon tan ama ni zong college hung kai dingin an hlon tan college chu Gogouin in sung gen the te a hi ji in college pha ana nu le apan la akai sa zu hlon tapun lhingboi chu agam sungu wa college pa pen siram university college a in kutien kai sa dingin agun pi tawin a hi le lhingboi in Gogou kom chun he u henu he pan hoilai ga college kai sa ding na ti emtin adong tan Gogouin zong lhingboi ko lhingboi kom chun in sungen the aki hi ji in college nem pe na vira college in admission ana in a bol do pi hlonin hi chi a hi kai di hi tan ti tin adon butai vira college chu nu le panelo orphan college a hin lhingboi in zong heu ke kai ne in zo hung kai tu ken zong kanu le kapa hin ki ho ping ka tin ta khanin kai na ti atin au pa Gogou chu a sei pi in ipi hi le boy ki phatlam a umi e zong nu le pa be ki hidi luwa tin adon butan lhingboi in he o ke zong chi tangi in lam he nu le he pa ka ki ho ping di hitan tin lhingboi chu kinem ten anu apa kom chu a hlung tan anu le apa koma henu he pa kanewa pa school khana kana kai khom pi kaloi phatta lekha zong athima thim the hin hinla a in sung mi gen the te a hi ji in college pha a admission akibol the tapun kapun na e epa itin gel hlonem ke to thakhanin college admission a bol thapi in tin anu le apa kom chun a seitan hi le apa chun boinu he tabang mi gen the te ki vo pi ding ka phalpun college zong kai khom dingin hin sei pu ta hi in tin apa chun achanu lhingboi chu abengin lhingboi zong lungna te in zal khun lam zunin akap jing tan a hi le anu in boy lungneu hi in alampi hung nan ti tin achanu chu a hlem tan a hi lhingboi pa chu mi ki hausa migen thi munom lo mi chu anahin hinla anu wang chu mikineusa pathin hemi anahi ji chun asum nei sun gu thimin achanu chu apin boy napa het sa hi in tin aloi pa Gogou admission na ding tin rupees 10,000 apin achanu zong akipa walin anu chu acho min a upa Gogou chu gu thim chan phone a bolin heu jingla college in hungki gu in sum cheng khat zong hungki pu angai pui atipi in a upa Gogou zong kikuan college lam na din ahung tai hiti chun amani zong ahung kin mutu hlon tan lhingboi hi heu kahin ko na ji hi inewa puna school khana in kai khoma ile pha na chuma ikai di hi ka gel thilu ji a ken kanu koma thilum dan ho ka cpi a ile kanun zong pha e sa pi ji in nang admission na din tin rupees 10,000 e pin to hi admission igabol angai tai tin abu pa chu apujin admission abol pi tan hi amani zong hiti chun college ka khanin ahung kai hlon tan Gogou zong le khathim thi ta anahi nabana mi pha a hi ji chun lhingboi zong a hin lungsi tan hi le amani zong chu hiti chun lungsi in hu mangjing pumin college chu ahung kai jing hlon tan nikhat chu Gogouin boy ke army officer exam kachi de angain sumla kanei pun iti ibol de hitam tin anau nu lhingboi chu adong tan hi le
lhingboi in he u kin ngai tu na ngi tin lhingboi in a upa exama achi na ding chu anu ko min a sei pi kitan hi le anun zong boy a phawali tin rupees 5,000 apin ama zong a ugo chu a ko tan sum chu apin he u hi che sum hi kipu in lang hungwang phan tin a upa chu a hla in ama zong interview wa din achi tan hi phat chu a hung chal chalin a upa zong a hung ki le tan anaw nu khom chun boy exam wang ka bol phan reserve wang a hung su hi la in a hung su ting ki chi tan ti tin anaw nu chu a sei pi in lhingboi in zong he u ki cheng hi tin in chen sim khom ta hi ti tin a upa chu a zol tan aman ni zong a hung ki cheng thon tan lhingboi apan a in het phat chun agan thilam ta in atu abe asolin asu hian thlonin ke chanu migen the in sunga cheng din ka phalpui tin Gogou te in bang ha chun achun in achanu chu ada acham lovin a hian thlon tan Gogou a hin lhingboi a hin lungleng vai ta chun kingai te in hiti chun a in gel thlona a thlon tan a hi le phat chum khat zubin lhingboi pa chu ha na nin a hung na tan hi che phat chun lhingboi pa zong acha te ni asu hiana ama pa hiti a bol gen the chu akisi tan boinu na ugo chu gakuwin tin achanu asol tai achanu zong kang chelin a hla jin hil apan boy kasu hil ka bol hil na ho zo si a pathin minin ne ngai dam thon tan tin a ki chen sa ki thon tan a pa zong a hung be tan hiti chun lhingboi pa be nung a hi wangin a ugo te in sung to ama in sung chu kilung tu ta in a cheng khom tawin phat chum khat zubin Gogou zong masanga age exam na result chu a hung su tan ama ho inni in zong ki pa ta in Gogou exam lo hlin na ki pa na sim na to Christine in sung sim khom na in chen lo pi ta la nom ta chun Christine in sung khat cho in sim khom mun a cheng khom ta win hi tuni pha na Gogou la lhingboi thusim in sei the chalo chui chan chuin tin molmo ta an ki sim do hi zong le apana kuna zo na pen chan ge e na ngai pi ho chunga zong avel ki pa thu ki season chule hi chi thusim anangai zo ho zo sin zo Gogou le lhingboi thusima la do thi sei do thi nei ha u ma le e ho ki ka dinga zong phat chum pi na inei di din ti min chule he chi zogam si tu in sung mi channel hong lut lo lai ho zo si a zong like share subscribe comment hoi te chama khut pi na nei suna zogam si tu in sunga cheng ni a zogam a cheng kha ni le la khut pi chu i le helin e chi zogam si tu channel hi hin tip tan tin ni wa ka hong taw kin hi chan chu tu nya nya ki phat man tan te ki pa e